Malole soifua, malole pale, malole langi malofo le tawa tai. Le nei tai au mahatango fie, o le aso wharaile le nei le aso lua suma le iwa, o le masina le nei o koso, le o tato tu vai mai, i le aso na atofa, mo le whainga whiwhininga lo tato tunu o Samoa. Ia, fifie whailo ato le wa wina tu sa ato tato whasalalaunga, i nei i le whioanga le nei o whale ula, pe o na iei le malaya a onga le nei a onga tulanga lua, le primary school le whioanga o whale ula, leo e pe o na tau mai moa mai e o tuane o whai a se tumu tumu. Whai se tumu tumu o le nei i tumalo i le ala i le whaatino ina le lanto whainga pālota. Tasile nei tumalo e si dia male awhe le au whai o tangata e anga paa e peo na whamawina i lunga lola mo le whainga pālota. E peo na sile fia e lua sui le olo whapenao na tau si dio i le whainga whiwhilinga le atunu o e se e iaisa isi i le tofi o le tumalo. Io ne ele fionga lo au sola male malo ke ne te sio mai le vang whau whai pui pui ala ia tau tangata le HRPP whapefo i le sui. Le fionga tamaina ki risome tau la papa. O le sui le vang whau whai whatu tua le atua sa mo utasi o tamali ia leo o lo o tau sinio i le sa ilinga o seisi na te umia le tofi o le tumalo sa nganga numero momua. E lau mai tau atu i le nei aso e silia ma le balu se fulu le au whaio i latou leo lo i tutono le hall temi nei leo lo whanga solo e whaatino le latou whainga pālota wanga ia tu nisol malo le tumalo o mai ona whaatino latou whainga pālota ia a o leo lo tumu pea ia le malo le tumalo leo lo whapena ona whanga solo le latou whainga pālota to a fi ma lie to fi le mu me uma le nei anso la u le mai tau ma la u le va ai i o tamil sanga i so se whainga pālota ma eu foi ia le nei aso i le file mua me uma le ngata le nei tau mata mo fie sa tua na ia na file tua na mafai ti monga te ane le ua mai le nei aso wa solo ma lo sile la ia atonu o le tali le o tau tapo inga ma le au fai te talo le o tato fa no manu ina ia tofi mai le langi nise te ia le tato tunu so na lua la su tawal mai ne na le lua sui tau va le lo tau sinio i le tofi o le tu malo nei leo lo whapena ona whangasol nei. Tin pai e ngau ataluna ia kenetisi o tono tanga malo. O le fionga ia lo au Solomon malo kenetisi o le vaisa se e le pai inga leo na tuatu le pe ona veile palota lua ta se whapena fo i lua fesuma leono. Le fo ina se e le fionga lo au. O lua lai pai ina. O lo whai fo i si loa ia o le fionga lo au tono le palemene le sa whai misui o le tumalone sanganga numero momua. Se tu atu tane pu ata fa solo le to tele o lanto o lo iel malai le so. Ya, tele o sta malai lai pakato na iluma o amsalo o le o ta pekula ko ki ai tu ata lunga amata ia le palota le to amata no mai. Matu felo manisi wa ngasolot. Ai fa tele tu ali le sele o lo fa ka mai ka o lo fenga ngan sabe. To fi mani be o mama ta mo fiele nei so pe na mo le mawina se lau ko se nei so ia mai ta wina fo le ai sa ba o le se le tu mana ia pe na mo le mawina ile palpalota nei wa ma sanga nga momo o lo nga i mai ia lo sa ba mai la ba ia le malo le tu malo fa ti no la to nga palota se na ai ni si te mama tina ma tu le lo o pe na ona fa nga ina ta ba le lo a fio ma suma ia fa ti no nga palota tu sai foi ma ia inga ia o le asole nei e lema fai ona nga ile sui po na committee ya e momoli se tsatri i fale palota fa tino lana penga filinga nei aso malo se suma ku ka ko ore fa nga telefoni ona e fa me fu isi do le fa nga telefoni ale nga man me pu ata pu ka ko fa sal ngo le so ya ala msal nga te sir fi atu toni o ya le to tele le mbalo le no ai ya mai fale ula ese sta mo mulu mo malo le no ka de yo alo matama fa na wali tu malo le nei o sa nga mo mo fa pena na lalam papa au ya tuno mau ia fa pe fo so sa vai ngo tono sa mo nei ia le motala tuna to fi malia me uma ma tango fi fa tino nga fo nga palo ta ma nga fi linga le tu malo sa nga no mero mo mua au ni ngalo tu le tau mai pe ya mata ai mai lo mai mo lo sila le tau tu ma le nanga ne sa mo en seme le la wina tu sa o tua ele nga tau fal palo ta ya fa pe fo ile fa tau wina le palo ta ile fia na nei yeah okay yeah over and out from us here Samo Entertainment TV mai de fal palo ta pelula soy fo malo ma che fie lo po le ale kiwi
Ole Samo Entertainment TV. Wala interview wa ya. Ha? Ese so interview. Ala nga fa ka nga sau i fa ki vi pa ro kare. Kula funga nga di o di faka. Limas funu. Ada pai? O dengar kapa o me ma Pakai. pai palo ka. La o tamaris pura ki. Leo wala fa ko. Ai vai o vai ko dua ia ka nga kas kuchilia. Ma i kan ka ko kasire ko. Sui fa fo. Oh. Wa ula sui fa pa no kare. La pe fago esa ngo mana le da ngai pe ol ye fa sa nga ya malo fiso fa nga pe. Đang rồi đó. Ko ko finger ngo sa ngi pe ko ma. Tapi waduh. Ini lama lang ali pa sa nga malo fiso mal komisi mo nga pa lo ko man ka malo ya dulu. Tadi lu pun komik dia lo apa? Tapi foto ope dah ayah kira mau foto kan. Ngu deh. Ngu deh vi kai ya. Oh. Ini avale le ka ko. Me vele nga susungol fa lo le ainga vele le. Kile ke isi ya lo. Ne va me ale saksa kwa. E fa sala la wo po.